sensitive to anything pagsayaatan ko maapo dito live stream itang Arabi, they will be so focused, Lord. Bendisyon na mo ti internet apo. We commit everything to your hand. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may be seated. Ito ko tayo amin. Naririnig nyo ba ako? Maliwanag? Malakas ba tong mic? Malakas ba tong mic? Naririnig nyo? Oo. Sa live, malakas yan, pero dito sa loob, hindi. Nakapsot. Oo. Sound check. Sound check. Okay. So, tonight, kakabsat, intay iti panagkararag, prayer time. We have several prayer requests for this evening. Iti mo nang ikararag tayo iti government officials. No? Let's pray for those who are in authority as the Bible commanded us. Kakabsat, iti wisdom can discretion, right judgment, kadagiti decisions, maipapan, iti panakaidalan, kakabsat, iti Pilipinas. And of course, include na rin natin ang other countries. No? So, you pray for those who are in the government. Alright? So, we have our prayer request tonight. Let's go to the Lord in prayer. Nakalagay po dyan sa screen yung ating mga prayer requests ngayong gabi. Let's go to God in prayer. Alright, our next set of prayer list tonight is HBBC and families with pastors, no? So pag-pray natin yung ating ministry, okay? We pray for our pastors, their families. Alright, so yan po ang next nating ipanalangin ngayong gabi.
Okay? Ipag-pray na rin natin mga kapatid, itong ating mga frontliners, include tayo digiti frontliners iti iliti Vintar because most of them, were involved doon sa nag-positive kakabsat. So we have one positive case in the province and contact tracing nagiji napan ng sunduking kuana ije border di Tabadok nagiti nag-attend nga frontliners during the quarantine. So ikararag tayo digiti kakabsat and hopefully awan iti affected but awan kas dete talaga nga maalarma lata ti tao. Because kasla di do mga countries kasi nang rugyan na kaslang okay lang wala but they didn't realize that it is already widespread. May nagsabi na they are trying to about hundreds of people ti talaga nga kaslang kitkitaan da kakabsat iti list that they would have to deal with. So ipag-pray tayo digiti frontliners, kakabsat, iti medical field. Panalangin po natin sila. And of course, digiti affected. So ikararag tayo iti safety tayo kakabsat dito province tayo. Amen? Okay, let's pray for our frontliners. Alright, kadeti nga lawas kakabsat, dadigiti sumagmamanong ministering tayo iti sa uti apo, the Word of God, the pulpit ministry. So we'll be praying for our single career and young adult fellowship. Just write it down. Surat tayo kakabsat, single career and young adult fellowship. Every Friday at 6 o'clock p.m. Kada Biyernes, iti alas 6, iti Rabii. So, this is our ministry with the young adults, single career and young adult. Next, our Sunday morning and afternoon services. Sunday morning and afternoon services. Pag-pray tayo kakabsat. Duwati kararag yun dito. So, you're writing Sunday morning and afternoon services. Pag-pray tayo, dagiti adda iti live stream. Okay? Live stream ko na tayo. Live stream. Pag-pray tayo ti media team. Anat media team? Dito yung media betes. Okay? Media team.
Digiti agop operate kakabsat dito live stream tayo. Pag-pray tayo mo digiti live stream viewers. Live stream viewers. Ta sapay kuma tamarik na damot iti panang touch iti apo kadakwada. Yan no kasano di pa nakarik na tayo ti joy nga data iti uneg ti kapilya. Kat awan dati uneg ti kapilya, they are in their homes watching our live stream, that the Lord would touch their hearts also. Kakabsat kadagiti services tayo. Okay? And then next, Zoom service with HBBC Hawaii. Zoom service with HBBC Hawaii. Every Monday. Ayan, Zoom service with HBBC Hawaii. Every Monday at 10 a.m. 10 a.m. Philippine time. Okay, alas 10 no kati bigat kakabsat dito eh. So, ikararag tayo because this coming Monday, idi Monday, kat adada nag-attend nga naggapu iti 3 islands. We have attenders nga naggapu ti Big Island, Oahu Island, ken Maui. So, ti prayer tayo kakabsat, kat umadu kumapay dagiti kakabsat ti apo nga members tayo jay nga mabalin handa naka-churchen kakabsat that could join our Zoom meeting. Okay? No, dada relatives you nga dadje Hawaii kat mabalinte nga i-encourage ida if they cannot go to attend the assembly kakabsat i-encourage ta ida isente kadakwada DJ link iti Zoom kakabsat. So DJ no kwa link adayan tay chat group tayo ti HBBC Men, HBBC Lawag, Pasukin, Claveria, dayjay. So we will post the link. I-send you through Messenger. Tapnon di kasta kakabsat, maka-join sila. Uray pa'y haan nga di Hawaii, uray di mainland. No, DJ time dalakit di kat mabalin dat maki-join. Total Sunday da ngamin ijay no kwa. Lunes tayo dito'y, Domingo da pela jay. So mabalin that maki-join. So if you have relatives abroad, tell them to participate in our Zoom service. Nagsisimula yung ating service sa Hawaii ng alas 2 yata ng hapon or alas 3. But my schedule is 4 o'clock p.m. Hawaii time. 4 o'clock p.m. Alas 10 tayo no katibigat. DJT schedule kong ag-preach. So inuulit ko, if you have relatives in Hawaii, in California, I'm not sure in Canada, no anat oras damat if they could attend. But kung may mga friends and relatives kayo ng Hawaii, mainland USA, or Canada, send them the link of the Zoom and let them attend. Encourage them to attend our service that is being conducted in HBBC Waipahu every Monday. Monday, Pilipina, pero ijay Sunday da pelang nukwan. Okay? So, clear kakabsat? Amen? Amen. Dayjay. Tapnon di kastagat makapag-participate da kat malay nyo, masangwanan nga aldaw, kat agrow da ti spiritual life da, true, kada ito yung ministry kakabsat ti HBBC Waipahu. Oo. Bunga no kwa dito ti HBBC Waipahu. Oo. Iso nga ulitin kakabsat, please do your part. Okay? Share the Zoom link. No agat no adada kabagyan ken gagayem tayo kakabsat. Encourage senta isuda nga makipartisipar kadetoy service tayo iti HBBC Waipahu. Okay? Lord, thank you so much for this evening. We pray for our schedules this week. That is Single Career and Young Adult Fellowship, Lord, every Friday at 6 p.m. Tatsam kumaapo dagiti young adults apo nga makipartisipar gaputa apo dakil nga banag nga makatulong kadakwada apo Dios dagiti testimonies dagiti kakabsat iti lesson nga madadalmi dakil apo nga mangtud kadakwada ti guidance, instruction, enlightenment, encouragement and comfort kadagiti agda mga challenges nga sangsangun ti panagbiag da kas young adult. Tulungan mo ti adipen mo nga kang kanayon nga isut mangi lead mang initiate kada iti apo nga program. Continue to bless also our live stream ministry, Lord. Nga bendisyon am dagiti adda iti media team. Thank you, Lord, for people resources. Thank you for technical resources. Thank you, Lord, for our viewers. But we pray that you would touch them, dear Lord, every time agbuya da apo. Amumi nga sa balilaeng itirik na ti adda diti uneg ti kapilya compared di uneg ti balay.
But we pray that you would extend your special touch even to our viewers tonight. Bendisyonan pa'y Apo, deti gimong bitong Domingo ti bigat, kastamot Apo ti malem. We pray for our Zoom service in HBBC Waipaho. Lord, that you would bless this ministry, dear God, nga adukuma dagiti ma-encourage mi nga kabagyan ken gagayem from different islands of the state and maybe even mainland USA or even Canada. Lord God, that we would send them the link of the Zoom, Apo, tapnon di kastakat agatenda, kat mabalin nga digiti masave, adada masave, kaya nadada digiti ma-encourage ti pamati, Apo Diyos. So please, Lord God, bless our Zoom service in HBBC Waipaho. Every Monday, Philippine time, and every 4 o'clock, Hawaii time, Sunday. In Jesus' name we pray. Amen. We have prayer request for sick brethren, kakabsat, kat just in, ikararag tayo day J. Lolong, the J. Bride, J. Father ni Tita Yoli, kakabsat nga naka-confine itata ijay Batak Hospital. So let's pray for wisdom, the right decision da, kakabsat nga aramiden, the recommendations iti doctor that must be done. So let's pray for God's intervention. And then iti panangsagid ti Apo kini Father ni Tita Yoli, provision of for the needs, kakabsat, kan strength da nga sa nga pamilyaan. Okay? And we have other sick brethren here. Inayon tayo itong kakabsat, digiti masaksakit. Ayan. So, ay digiti masikog. Ayan, ni Sister Alona, ni Sister Sheena de Guzman, kan Jenin Pedronan. Okay? So, tinagan DJ father ni Brother Anton is Antonio Asierda. Okay? So, he is a candidate for dialysis. So, ipag-pray po natin yan. Alright? Let's go to the Lord in prayer. Amen. Praise the Lord. Do you have any prayer request, kakabsat? Sino the prayer request na kanyayo? That we could pray for it over tonight. Karkararag tayo iti comfort, iti family ni Sister Shelly, na tayo ni Lolong nan, kakabsat. Just died. So, adat to'y kuwang amin, diti hospital sa, the ICU. So, I've asked Rohel, ng gapo ka DJ situation, kakabsat, iso nga, haan nga napastret, haan na makastret ko na kidi. Iso nga, ipag-pray tayo na tayo ni Kwan ni Lolong na, let's pray comfort for the whole family, ni Sister Shelly. Any more prayer request? May prayer request po ba kayo? Any urgent request?
Yes, Tito Dino. Okay, ipag-pray tayo ni Tita Mel, kakabsat. Ayatin, anayan na physically. Panalangin natin. Masakit ti likod na. Okay, so ikararag tayo, kakabsat. Kadigiti at that live stream, just keep us posted. I-type yun yung comment, kakabsat. The prayer request yo, so we could include in our prayer tonight. Our media team would be closely monitoring the comment section, and they will be providing provide nila sa akin yung mga prayer requests that we could pray for it tonight. Alright? So, any more prayer request? Yes, Sister Sunshine? Laboratory test about ano nyo? Bale high blood, sugar, kan cholesterol. Sapul ti pa nag-diet. Kan pa nag-exercise. Okay, so sige, we'll be including that also in our prayer. Any more? Any more prayer request? Meron ba tayong mga prayer request sa comment? Wala pa. Wala pa? Okay, so feel free kakabsat. Kada kayong adayan ta live stream, you're watching us tonight, just send us the prayer request so we could also include in our prayer tonight. Okay? Any more? Yes, Sister Jen? Uwan nga road, dete kwayo yan tabintar. Ana nga barangay ti mai-lockdown itay? Barangay 2. Just barangay 2. Oo. Isupe lang. Ngam di ayan nyo is barangay 5. Ngam sentro deta barangay 2, di ba? Isut ayan ti quarantine site di jay. Barangay 2. Oo. So, contact tracing ngamin Contact tracing nga talaga no sinot nakasalamuha di jay nga nag-positive. Adot cases nga kasta kakabsat ng runa ka deti balik balik probinsya. Kaadwan ngamin parang in-stop yata yung balik probinsya ng mga nasa Maynila na gustong umuwi. Ang pinababalik probinsya ngayon yung mga OFW. So maraming cases tayong ganyan ngayon. Nga negative EJ test na di Manila, nga media dati probinsya nagpas. Di ba tines dapay kat di dito Kat blessing lat tamat, tinesting datanuhan, tines kat nirelease dalatan, kaputanal pasti quarantine period nan. Kat talaga nga it will be uncontrollable, totally uncontrollable. Iso nga nalaing mat, before nga releasean da kuma, kakabsat kat nag-voluntaryo di gito nga ma-test. Kat it came out positive, kakabsat. Iso nga ikararag tayo. Digiti kakabsat iti bintar. Ado kay dita nga kakabsat iti apo. Yan ta bintar. So let us pray for them. Kakabsat. Okay? Any more? At the prayer request tayo? Ito, nakikita ko. Kay Brother Cyrus. Tama? Okay. Cyrus, ikararag tayo kakabsat. Dito yung father na nangato ti creatinine. Agmed medication para ti kidney. So hopefully nga hanpay nga dialysis. DJ ti maala pa lang ti medicine. Okay, ni Nanay Mila. Good evening, Nanay Mila Asuncion. Okay, naut-ut, dagito itong tumeng ko, Pastor. Wen, kararag tayong kakabsat ni Nanay Mila. Magandang gabi sa inyo ni Tatay Isabelo. Okay, so nga medyo marigatan nga makatakder. Alawan, so ikararag tayo isuda kakabsat. Ayan. Okay, so thank you for sending us your prayer request. Sister Levy, member tayo, di pasukin, dito yung kakabsat, at ayan yun, sister, Spain sa ti ayan yung itay? Netherlands, okay. Pray for my daughter, Angelica, that she can pass all her exams this month. Okay, from Netherlands, alright. So, naimbag nga panagbuyayo, happy viewing, Sister Levy and family tonight, okay. So, let's go to the Lord in prayer. Manalangin tayo. Apo adadigiti sumagmamanong additional prayer request nga iraman mi ti kararag itang arabi may Cyrus deti father na apo ngagbed medication ket we pray nga hankuman nga dumanon ti dialysis maala ko mapelang apo ti agas
Apo, kat ikam ti tal na, ti puso kan panunot ni Cyrus nga dadji abroad, mang pampanunot da di condition ti amana nga dadji Pilipinas, Lord. We also pray for Nanay Mila, dati ut-ut nga marikrik na Apo Diyos, diti tumeng na, kat marigatan nga makatakder. Nga Apo, sa puyutem, kat sapay kumata, tulungam Apo isuda, kantikirid kan pigsa, salunat uray ni Tatay Isabelo, kararagmi pa'y Apo deti, abalayan da Apo nga nagkaputi Isabela dadje Batak Hospital ita naka-confine Apo Diyos ni Tatay Antonio ket sapay ta bendisyonam ida tulungam ida nga sangapada. Deti prayer request ni Sister Levy, deti anak da nga ni Angelica that she can pass all her exams this month. Kararag mi pa deti prayer request ni Engineer Apo Asidera Tito Dino, deti anayon ni Tita Mel nga marikrik na Apo Diyos nga ut-ut deti likod na Apo banag nga isot nakaumayan itang arabi kat sapit ay ipataw mo timan nakabalin nga imam. Digiti prayer request the Brother Ryan con Sister Jen, bayraman ng digiti amin nakakabsat dita bintar Apo nasalaknibam Apo Diyos ida, not only them but everyone Lord sa pasap nga tulungam ti mayor dadjay to make good decisions, digiti leaders da Apo, digiti frontliner, digiti adda iti medical field, guide mo Apo Diyos ida, digiti aramidon da Apo ket sapay ta tulungam ida. And ni Sister Sunshine, ti laboratory na, ti high blood, monitor na Apo ti sugar level, kan ti cholesterol. Sapay ko maaputan, kam Apo iso na ti wisdom, ti right nga aramidan na Apo, tapnon mapababa, nung bilang man na nga to, digito'y Apo Diyos nga result iti laboratory. For everyone, Lord, tonight, mabaling nga, adapay digiti daddo mga kakabsat nga dan anayon na, kat sapay Apo ta, ikam Apo isuda iti panakaagas, Lord God. Maraming salamat, Lord, kaputa, mabalin mi nga ibagakan ka, digito yung problema mi, kan pakadagsanan mi, kan concerns mi Apo, knowing and believing that you know these things, Lord, and that you hear our prayer and you answer our prayers. So, Lord, we give everything to your hand, that ipigayang family, the Sister Shelly, continue to comfort them, O Lord God, that ipanakatay ni Lolong da. So we give everything to your hand. Bless our service tonight. In Christ's name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tumakder tayo kakabsat. Okay? Kat kumanta tayo. Let's sing tonight. Burdens are lifted at Calvary. Amen. First verse na, ready? Days are filled with sorrow and pain, hearts are lonely and weak, burdens are lifted on Calvary, Jesus is very near. Chorus. The ladies to sing the second verse now. Sing, ladies. Amen. All chorus, everybody now, sing. Burdens are lifted on Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted on Calvary. Jesus is reigning. All the men on the third now.
Jesus is very near. Amen. Wow, makakomfort deta nga kanta kakabsat. Yeah, muyo suru-suru minyo deta nga kanta because every day of your life you can sing that song, you can hum that song and pray that song to the Lord. Okay? Our next song tonight, He's All I Need. He's All I Need. Okay, on the first now, ready? He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again is my soul's inspiration, my heart's consolation. Is my everything, and He's all I need. Second now. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As time goes by, He's the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again He's my soul's inspiration, my heart's consolation. He's my everything, and He's all I need. You may be seated. Praise the Lord. Kablawon tayo amin, titunggal may sa itang arabi. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, good evening. Yeah, don't fear. Kunang. Don't fear. Don't panic. Amen. Alright. So, kablawon tayo amin, nga kakabsat iti Apo. Our church in Pasukin is also having their prayer meeting tonight. Our church in Claveria is also having their prayer meeting tonight. But joining us tonight are our brethren here in Bacara and our folks in Lawag. Okay? So, to God be the glory. At kada kayo amin nga guest kan bisita who are joining us tonight in our prayer meeting, magandang gabi sa inyong lahat. At purihin ang Panginoon. Okay? Let's sing our welcome song. Remain seated. Gabuta, we'll just need to wave our hands. Okay? Uwitin natin yung ating welcome song as we welcome everyone tonight. Ready? Narang kanita, nadin manay ka, hintay manadaya, kini Jesu Cristo, di dawat ko na po, para murnaken ka, ken maik na tuman, di ayat di ama, hanggang ipugkaw amin, makipagkarara, di sagot niya po, kenan at kararwa, ipeksa tayo, agyaman. One more time. Come on, wave your hands. Yan. Amen. Ay panagdayang, kini Jesu Cristo, di dawan ko na po, para murnaken ka, ken maring na uman, diayat diyama, hanggang paglaman, hintang maglaan, ipugkaw amin, makipagkarara, isagot niya po, ketal
sa tayo, agyaman kama po. Ipek sa tayo, agyaman kama po. Ipek sa tayo, agyaman kama po. Amen. Before the message tonight, let's all stand, sing that song, God on the Mountain. Amen. God on the Mountain. Okay, first verse. Life is easy when you're up on the mountain. Amen. And you've got peace of mind like you've never known. But when things change, when you're down in the valley, don't lose faith, for you're never alone. Chorus! For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Amen. Second verse. We talk of faith way up on the mountain, and talk comes easy when life's at its best. Now it's down in the valleys, there are trials and temptations. That's where your faith really put to the test. Chorus na. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day, amen, is still God. Yes, the God of the day. The God of the day is still God in the night. Amen. You may be seated. May mga naka-join sa Zoom ngayong gabi. Sino sila? Ha? Preacher Glenn. O sige, tignan natin. Preacher Glenn, magandang gabi. There you are. Amen. Nice to see you. Okay, palakpakan natin. Praise God. Pasukin. We have the Pasukin brethren joining us in Zoom tonight. Ayun. Okay. May dayo ti Apo na ibag nga rabi iyo kakabsat. Ha? Amen. Amen. Claveria is joining also? No. Handa pa naka-strict day Zoom. Okay. So, you may be seated. Madaydayo ti Apo kakabsat. All right. Well, every day is a daily grind. That's true. Difficult routine and task kakabsat every day. Narigat dagiti routine kan dagiti trabaho nga intayo aramiden tinaldaw-aldaw. Dapat daduma kakabsat nga no mabaling kat dim kaya ti bumangon. Aside from our routine, nakakaranas pa tayo ng mga setbacks. Ano dagiti setbacks nga makuna? Progress is slow. Naginad iti panagprogreso. There are things that keep us from gaining ground. So, because of this, sometimes, marikna tayo nga ma-down tayo. We feel defeated and depleted. Down, dete, maupay ka. Defeated, kas lang you give up. You know? You surrender. Or depleted, agkurang ka iti kabailan. Or you feel inadequate, insufficient.
nga mangaramid kadigitoy nga annong tay di pa nagbiag. So as a believer, what do you do to stay afloat? Ano bang dapat nating gawin? Tapnon ti kasta ket we can survive and thrive. The Bible says in 1 Chronicles 16 verse 11, 1 Chronicles 16 verse 11, seek the Lord and His strength. Anat birugan tayo? Ti Apo ken iti. Ayan. So when you wake up in the morning, this is the first thing you need to do. Seek the Lord and His strength. Seek His face continually. Deti rupa, when we talk about the face of God, it talks about favor. Deti makitam ti langa iti Apo. Kasla kumaka dito gimong tay itang arabi. Ti kayat tay nga makita kakabsat ket ti langa ti Apo. Kayat tay nga makita iti Apo. Kayat tay nga makita iti bileg nga i-infuse. When no kasla mai-inject nga dete ano pangawag mo dete kwan? Dete suero. May infuse ka datayo jay strength ti Apo. That's what we want to see tonight. Okay? Psalms 29 verse 11. The Bible says, the Lord will give His strength unto His people. Sino kanuti kanti Apo ti bileg? Dagiti? Oh, are you one of God's people? Yes. The Bible says, the Lord will give His strength. It did not say, the Lord may give. Ano kaya na sound, J. May? Siguro. Mabalin. Diba? Kaslang kumaita ng Arabi, you may come or you may not come. Optional. Pero dito ko na, the Lord will, ibig sabihin, pagayatan ti Apo ti mangted ti strength. It's His will. So nga, datayo nga anak ti Apo kakabsat, daytoy iti kapten tayo, pagkaptan tayo. Will ti Apo nga pumigsa ka. Every morning when you wake up, will ti Apo nga sika ket sangwem dayta nga aldaw nga daan iti strength. The Lord will bless His people with peace. So ti pagayatan ti Apo, natal na ti puso tayo. Natalged dagiti rikna tayo. At the confidence iti panunot tayo. Anyaman dagiti sangwen ken sumangbay ti panagbiag. Dayjay ti will of God. It is God's will to give you strength, and it is God's will to bless us with peace. Because of that, Psalms 59:16. Psalms 59:16. But I will sing of thy power. So anong orti arami din tayo? I will sing of thy power. Ikantakto iti bileg mo, Apo. Yea, I will sing aloud. Han nga nakapsot pa nagkanta na, napigsa ka no. Amen? Yeah? Amom no mayat tarik nam kat mayat pa nagkanta, uray sintonado ka. Di ba, Tita Beng? Ha? Uray sintonado ka kat talagang pigsam na nagkanta, di ba? Oo. I will sing aloud of thy mercy in the morning. So, napindas ti agkanta di bigat. Amen? Oh, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble. See, ti pa nagkanta kakabsat kat mangtad ti comfort. Di pa nagkanta kat pa nang-express day victory. Di ba? Di kami nung nabaligi ka kat you sing. Ha? Di kanta ti lubong kat we are the champion. Kunana, di ba? Di ti kanta ti lubong. Datayo kat haan. Faith is the victory. Ha? Victory in Jesus. Yun ang awit natin. Bakit? Because the Lord has been our defense and refuge. Psalms 28 verse 7. Psalms 28 verse 7. The Lord is my strength and my shield. Oh, adagayam strength tayo, adagayam kabal tayo kakabsat, adagayam panangga. Oh, adagayam kalasag tayo. Sino? Ti Apo. My heart trusted in Him. See? Not my lips, but my heart. Nalaka nga ibaga ngamin nga agtaleka king kaapo. But no, it's the heart. Faith is the attitude of the heart. Ti pa nagtalek kakabsat kat puso dayjay. And I am helped. What is the result when you trust God? I am helped. Tinulungan na. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise Him. So, tonight, what kind of strength do we need every day of our lives? What kind of strength do we need every day of our lives? Let us pray.
Bless us tonight, Lord. Pagayatam apo nga mapapigsa kami iti pamati. Pagayatam nga agawid kami nga natal na dagiti puso ken panunot mi. Pagayatam apo Dios nga amin kami nga anak mo, agdaan ti rag-o gapuken ka. So tonight, bless your servant as I share this message in Jesus' name. Amen. For the last 2 prayer meetings, deti naglabas nga 2 nga Miyerkules, naadal tayo ti talo nga bileg nga dawatan tayo kini Apo Dios every day. So again no nagriing ka ti bigat, seek the Lord, seek His strength, seek His face. Hello? Anat birukan tayo no griing tayo ti bigat? Seek the Lord, seek His strength, and seek His face. Don't go out from your house nga hamo inarami detoy. Hamo nga rugrugyan digiti ubraem nga hamo inarami detoy. Seek the Lord, seek His strength, and seek His face. Amen? So ano ti strength? Ngayon tayo biruken, kandawatan kan Apo, ngayon infuse na kada tayo every day. Number 1 na adal tayo, God's favor and intervention. Dawatan tayo nga ti ima ti Apo, kanti langa ti rupa ti Apo, kat ag-manifest kadigiti amin nga aramiden tayo. Ag-intervene. Di ba kakabsat? Napimpintas nga ti Apo ti makibiyang ngam ti sabali. Hello? Napimpintas nga ti Apo ti makibaet, makisagpaw. Kung natin kumaya, hantay kayat nga ti Apo kat sagpaw. Kaya tayo nga isuna ti main. You know? So in all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy paths. What a blessing. Amo no, dati favor ti Apo, uray 1 move lang, nagadayo ti distance na. Di maragpat na kakabsat. Ngayon, no awan ti favor ti Apo, our efforts are in vain. This is the strength that we need every day. It comes from the Lord. May kadwa, we have learned God's enabling power. Nakita tayo di life ni Apostle Paul, meron siyang thorn in the flesh, ngem ti Apo pinabileg na isuna. Last Wednesday, we learned about strength to be content. Strength to be content. Amen ba? Nasursuro yun ti makontento? Naragsak kayon kakabsat. Amen? What a blessing. Tonight, our topic is faith in the worst of times in your life. Faith in the worst of times in your life. Masapol tayo ti strength when we come to the bad and worst of times in your life. Napadasan yun kakabsat, nga naibaga nga, this is the worst thing in my life. Naisabi nyo na ba yan? Anybody? Baka ako lang yata? Wala. Lahat tayo? Oh. Tragedies, problems, this is the worst bagyo. Dito ti kapigsaan na bagyo nga napasamak. Dito ti kadaklanan nga layos nga napuutak. Dito ti kapudutan nga summer nga napadasak. Dito nga tanti panawon nga narigat ti biyak idingam, narigrigat ita. The worst time of your life. And as God's people, we need faith. This is the strength that we need when we come to the worst time in our life. Meron pong isang quotation at sabi niyang ganyan, there is no hopeless situation, but only people who have grown hopeless about them. Basahan tayo man, mabasa yung kakabsat. Everybody read. There is no, but only who have grown hopeless. Wen. Awanti talaga nga sitwasyon nga may ibilang nga hopeless. Tao lang ngamin kakabsat, iti hopeless. Awan kengkwa na dinamnama. So again, there is no hopeless situation. Tonight, no ti pa nagkita, deti situation ti biyag mo kat hopeless. That's what you see. But no, kakabsat, sika ti awan namnama na, hanga di sitwasyon ti awan namnama na. Datayo ti awanan tinamnama na kadayjay nga sitwasyon. In Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19, dawati katumakder tayo for our Bible reading tonight. Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19. Deti Habakkuk ti may nga narigat nga sa pulen nga book yan ti Bible. So nga ikang kay ti 5 minutes nga mangbiro. Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk. Ayan. Habakkuk chapter 3. Okay?
verses 17 to 19. Let's all rise. Waray kadakay nga buy-buya, please rise. Habakkuk chapter 3, 17 to 19. Together, read. Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like His feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my string instruments. Deta pelang panangbasa yo hanggang na-encourage. What a blessing. Tumugaw tayo, tayo namnaman kakabsat iti meaning dayti nga sa utiapo kada tayo. Now, tonight, aday ti talo nga kayat ti apo nga makita tayo kadayti nga passage. Well, very lengthy kakabsat nga i-discuss, may panggap iti historical, actual background dayti nga verse. But as I go along, adada maibaot ko kakabsat nga historical background dayti nga verse. Now, there are three things that God wants us to see in this passage tonight. Number one is this. The Lord wants you to realize, number one, the reality of troubles. The reality of troubles. Ano ang sabi ng iba? Trouble is real. Numuuso yata yung salitang ganyan eh. Di ba? Ano ba yung mga sinasabi sa Facebook kapag minsan? Struggle is real. Oh, di ba? Graduation is real. Oh. Gutom is real. Lechon is real. Tonight, trouble is real. God wants you to realize trouble is real. And you know what? Troubles come in three ways. Digiti sufferings tayo kakabsat is because of three reasons. Number one, calamities. Diti COVID-19, all of us are suffering. Nang runangatan kakabsat, digiti at the JUS. Nasurukan nga 2 million iti nagpositive. Mano dati deaths day tayo ba? 117,000 deaths. Plus, digitay napaspasamak nga riots, looting, political unrest. So, everyone is suffering because of these calamities. Hanlaan kakabsat nga unsaved or unbelievers siya suffer, even God's people. Churches today are suffering. Digiti daduma, handa ma-afford ti live stream. Yung iba, wala nang giving sa church. Wala na silang income ng offering. So without offering, kasanuda nga makapag-operate ka digiti ministries. Everyone is suffering today because of calamities. Trouble is real. So don't be surprised. Trouble is real. Not only from calamities, but also because of our conviction. Because of our conviction. Sometimes, ag-suffer tayo kakabsat, iti panakaumsi. Okay? Panaka-idadanes. When no, panaka-discriminate. Because of our faith. Idubi nga kakabsat kat kwa. Kagura ka panpanaganan dakdigi classmate ko di pastor. Kayat ini. Pastor, kung kuna kanya kat maditrik tak idi kakabsat. Hangko kayat idi ti panpanaganan idi pastor. Bakit? Because when I was young, no makakita ka ngamin ti pastor, kasla nakakakaasi. Maperpersecute. Makatkatawaan. Sino kumamot nga ron, timayat nga makaskasday, di ba? Noubing ka, o ang pay maturity, hamu maawatan ti faith, you would not want nga katawa na katao, umsiyan na katitao. So ano, pastor ko na da, hindi kagurgura kakabsat. But I cannot help it. Anak-nak idi pastor, I belong to the Bible Baptist Church. It's because of conviction, you suffer. Sometimes,
Kayat mo ti agsurat ti trabaho. Ngayon i-require ka mo ti Sunday. Ti conviction mo, ure awan nag-ubra. Ure hanak maalala da trabaho. No Sunday tumot lang ti require nga pa nag-ubrak. So, pilin-pili. Nagrigat ka kabsat, di ba? Unlike no unsaved, kagat no holds barred. Everything is okay. Make my day. You are free. Pero hindi eh. So tayong mga anak ng Panginoon, may mga ganong sufferings tayo nararanasan because of our conviction. But in this case in Habakkuk 3, these people suffered, the Israelites suffered, not because of calamities or conviction, but because of carnality. That's the third reason for suffering. Carnality. Because of disobedience. Nakita ni Habakkuk kakabsat ti basol dagitoy tattao ti Apo. Judah, the people of Judah, sin against God. Kat in a vision, naantisiparan na kakabsat, DJ judgment nga ipataw iti Apo, babaan iti ima dagiti wicked nga tattao. Pagan, can you imagine? Ti pakasaritaan ti Israel kakabsat, kat pakasaritaan ti bileg ti Diyos, delivering them from Egypt. Ang rugi tayo Egypt, di Red Sea, di wilderness, di panangkangker da kakabsat, di land of promise. It's all God's hand. Nga uri nagbatit da nga country, limited ti military force da, kan limited ti military tactics da, but because of the hand of God, people fear them, all the nations around them, agbut-buteng kadakwada. But this time, digiti ngam nations kagbut-buteng, kat isudan iti mangsakop kadakwada just because of their disobedience, rebellion against God. Isu nga ko kabsat, kunana di verse 16, let me read to you. Verse 16, when I heard, kunana, idimangeg ko, my belly trembled. Anat ka na sa di belly trembled? Ha? Nagkintayag deto kaano ngagkintayag kakabsat deta bilbil tayo? Ha? Kaano ngagkintayag deta bilbil? Numalamin, di ba? Dede kumakadigos mo. Oh, kat sumrek kayan ta kwartom kat naka-aircon kakabsat nga 16 ti temperature na. Tapos ti fan na kat naka number 5. Di tegerger kakabsat di ngamin, amen? My belly trembled kunana. My lips quivered. Oh, nagkintayag dagiti bibig ko. At the voice, rottenness entered into my bones. Kasla makibur deti, kasla maperdi deti tulang ko kunana kakabsat. Agkapoy, that's what it means. The word rottenness to my bones, once nga deta bone mo kat rotten, ano nga sakit na ko di giant cancer of the bone? What do you call that? O cancer of the bone, cancer of the bone marrow, cancer of the blood. Leukemia. So, rottenness in my bones, meaning to say, something wrong. Yeah? Weakening. Okay? Oh, that I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. Umayan, dagiti Babylonian. Umaydan. Kat anan ti mapasamak pay kada tayo. So in almost a vision, ti may nga sirmata, nakita ni Habakkuk, deti Judean countryside, nga tinakita na desolation. Anat desolation? Permi nga destroyed, nadadailan. Because of the invading Babylonian army, or maybe because of natural calamity, but it would be more of the Babylonian army. It's a total loss and desolation. So nga nakita na nga, trouble is coming. Trouble is real. Kakabsat, in the years to come, halang nga COVID-19 ti trouble nga sangwan ti tao, adun tupay. And you know what? Uray na lang pasamon ti may nga problema, adan tumanan. Adan tumanan. Adan tumanan. Kasta ti panagbiag, saan agpatpatingga? Hana mapugpugsat kakabsat, iti series of trouble nga umay ti biag ti tao. Awan pa nakapugsat na Apolos. Trouble is real. So having said that, may kadwa kakabsat, that the Lord wants us to realize in the verse tonight, not only the reality of troubles, but number 2, our response to troubles. Our response to troubles.
Verse number 17. Kita nyo kakabsat, ti response na. Although the fig tree shall not blossom, uray haanan nga agsaringit wano agsabong, nga agbunga iti fig tree. Ti fig tree ngamin kakabsat, kat may sa nga dakkel nga source iti pagbiag ti tao idi. Nagado ti maalam ngamin kakabsat, nga benefits kadigidi fig tree. Aya, in fact, the Middle East kat talaga nga fig tree, ti makita mga adodjay. Ha? Hanga fig tree, ha? Baboy no ko di jay. Fig tree. You know? Iso nga, kunana, daytoy nga, kaslang iso ti may nga tree of life. Kunada nga ta coconut tree of life, di ba? Oh, the coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Tree of life kunada, kasi at dati liquid nan. At dapay food na. O, di ba? So, buhay ka talaga. Sa kanila, fig tree. Ngayon, sabi niya, kung ang ating ikinabubuhay ay hindi na umusbong pa. So, anong gagawin mo pag ganon? Di ba? Awahan ng kakabsat ti means of living, source of income. Trouble, di ba? Neither shall fruit be in the vines. Di mo tagbunga, digiti kuan, digiti, anat vines ti Ilocano tayo? Ubas, grapes. Di mo tagbungan. Again, digito'y kakabsat kat selected, ha? Digito'y kumbaga sa times natin, ito yung mga talagang major sources of living. Ha? Vine, vineyard. Kat di mo ten ngagbunga, kunana. The labor of the olive shall fail. Oh. The field shall yield no meat. Awanan ti makan. Digiti utong. Awanan. Ha? Narigatan ti panagbunga digiti utong. Awanan ti karabasa. Awanan ti bawang. Okay? The flock shall be cut off from the fold. Matayan agpisti. Nagiti taraken. And there shall be no earth in the stalls. Anat aramidek kunana. Anong gagawin natin mga Kristiyano? That's what we need to learn. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Rejoice in the Lord anyway. Habakkuk chose to keep his faith in bad times as well as good times. I will rejoice in the Lord. Tuno umay digiti nga words of times ti pa nagbiag tayo, remember this. God wants us to rejoice in the Lord. Habakkuk could find no joy in the fig tree. Mabaling nga di pa nakita nat fig tree kat makaupay. Di ba no nagtalon ka? Naimutang ka? Di ba Tito Benedict? Imutang ka kuma, pag fertilizer mo, inaldaw nga na pa mo binisbisita, tapos na bagyo. Idi agdawa da. Awanan, na lapunos ka namin pinsan, ingkape nga takitan? Mo kahit mapangkitan siguro na makapaupay. Di ba kakabsat? Awanan Oh, so ako na, awang makita kon nga makaparagsak kanyak ka deti fig tree. Awang makita ka makaparagsak kanyak ka deti oliba. Kadigito'y vineyard. Awang makaupay amin taglawlaw ko makapaupay. Fields, flock, nothing. But you know why I can rejoice? In God. Because God is unchangeable. Hanga nagbalbaliw ti Apo. Seasons may change, the tide of life may change, the pendulum of life may change its direction, but God does not change. Han nagbaliw ti Apo. Iso ako na, I will rejoice in the Lord. I will rejoice in the God of my salvation. Habakkuk's positive outlook in life was founded on the Lord. Day biyag nakakabsat ti Apo, di ragsak na raguna. Ti Apo iti nakaibuangayan na. This reminds us of Job. Kuna ni Job, Job chapter 2 verse 10. Idi kuna ni Mrs. naging kuana, ilunod mo nga minta Diyos maun. Detat na alam. Job, kadeta nga pamatim. Anak ko na, but he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? Ana, tekad lang nasaya at iti kayat mong awatan ti Apo, apay dim kayat ti umawat mo't kadagiti panubok ti panagbiag. Trouble is real. Learn to accept these realities. Accept it as it is of the Lord.
You know? Rejoice in the Lord. Job chapter 1 verse 21. And said, kunana, hindi nadamag namin, di gito yan, di ba? Wala na. And said, naked came I out of my mother's womb. And naked shall I return thither. Sila lamo-lamo ak nga nayanak. Sila lamo-lamo ak ngay may ditilubong. Lamo-lamo ak tumet nga matay. Ti apot ng ted, isut na ngala, madaydayaw tinagan ti apo. Amuyo, man-mano nga mapasamak, digito iti panagbiag. Ngam no dumteng kakabsat, dayto iti aramidem. Hanakang kanayon nga the trouble ti biag. Hanakang kanayon nga dayto gundaway, nga iti kinapait ti panagbiag, ket maisawang mo iti nasayaat nga pagdaydayaw ti apo. Ngem no umay digijay, please remember this message tonight. When those moments strike your life, remember this message tonight. I will rejoice in the Lord. I will praise God anyway. So in difficult times, we can pray. Kung tayo, God, please show me how to respond when my world falls in on me. No, deti lubong ko, apo kat mawarawaran kanyak. Tulungan nak how to respond. We need to remember, God has higher purposes than merely taking away our problems. So napatag iti apo, ti panakasuot ti anak na. Napatag para kenkwana. Value sa Panginoon yun. Precious sa Panginoon yun. Yung trial of our faith. So when that moment comes, let us show forth our faith. Let us rejoice in the Lord anyway. Let us praise God anyway. Amen? Third, may katlo nga kaya ti apo nga makita tayo kada iti passage nga binasa tayo kakabsat in the book of Habakkuk. Not only that, trouble is real, reality of trouble. Number 2, our response to trouble. Number 3, God renews strength. God renews strength. Ti apo kakabsat, pabarwen na iti bileg ken pigsa tayo. Habakkuk 3:19. Look at what the Bible says. The Lord God is my strength. Naibaga na daytoy, gapo ka daytoy panangisawang na ti verse 17 ken 18. Maibagam nga ti apot bileg mo once nga may exercise mo ti pamatim. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hin's feet. Amoy dati hin, kakabsat kat, digitay deer. Digitay ugsa. Kasla ugsa. Hin's feet. And He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my string instrument. In the Bible, it tells us that deer can leap, makalagtuda. Kakabsat. Some articles told us that deer can jump as high as 4.5 meters. Kaso na ito, 4.5 meters. Dito siguro, dito may isang akwa, dito ispanti may isa tugaw. Awa, dito, 5 meters. Poste to poste. 4, pagbalinam nga kwa kakabsat, vertical deta. Kastat ka nga to't malagto ta dir. Kaya yo? Puunay nga lupon kakabsat, ayan. Nagpigsa, di pa naglagto na, ayan. Okay? The average white-tailed deer, di kita kanuugsa nga puraw ti ipos na, can jump over an obstacle that is not 5, 7, or 8 feet high, but 12 or more feet high. So, nung kumadeto, kaya na nga lagton, manipod na nga to, lumagtaw. Hanaman ano kakabsat? Wow! Grabe, di ba? And applied to our spiritual life, God wants us to jump over any obstacle. Ti apo papigsaan na tasakam nga mangkalamyat kakabsat dagiti mountains ti panagbiag mo. Adawr nakitak DJ kwati National Geographic sa digiti wild goat. Amoy ti wild goat. Digiti kalding kakabsat nga bulos iti katantanapan. Hanga domesticated digiti kalding ti ngamin naket may warwar, dan sapay kalding nga pagatasen da ngamin tinido kada kwa ita na yan. Wow. Ngam digitay wild goat, nakita di National Geographic, amoy day dam, ditay dam kakabsat ti danom, kat di ba, naka very stiff, kalayatan da kakabsat, kalayatan da, kalamyatan da di jay, hampay kayat tao di jay, kat nakatakder tayo pa ya, isuda kat nakakasday da, ngam kalamyatan da, natibker di kajay saka da. So inyarig ti apo, nga kunana, kitam jay dir, kasday ti pumayaking ka. Look at the deer. That's what I will do to you. You will not fall. I will strengthen your feet. You will climb the mountains of your life. And when you reach the top, you will praise and glorify me.
Kita dayjay ko na ti Apo keng ka, kas jay ti pumayak keng ka. So ano makita iti problema, hangad ti problema at kita nyo, jay kumal kalamyat nga dear. Lord, pagbalinan nak nga kasjay. The Lord will make, He will make my feet like His feet, the Bible says. Habakkuk thought of the deer running about on the high hills, taray nga taray. Alam, magbagnag kalamyat, agtartaray, never losing a step and never falling. Hangamatnag. Kastat pumayak keng ka ko na ti Apo. Uray narigat deta, kasanot katarik, tama? Oh, tarik. Okay? Hangkamatnag ko na ti Apo. Kakabsat, the Lord will give you that strength. In the worst times of your life, He will strengthen your feet to walk. Detat ko na ti Bible. Amen? Oo. More than that, the deer positively run and leap. Aglagto-lagto pa ya. Tumartaray, aglagto-lagto on the hills. They are full of light and joy. Sikat madanaga namang buy-buya. Agaling gagat, jiriknam. So the prophet proclaimed, and He will make my feet like His feet, and He will make me to walk upon mine high places. Ti Apo tulungan nat. So kakabsat, remember this message of the Lord tonight. Dahita ti kaya ti Apo nga makita ta itang arabi. The reality of trouble, our response to trouble, and God's renewing strength. Just trust in the Lord. He will strengthen your feet. Amen? What a blessing. Kumararag tayo kakabsat. Let's pray. Loving God, we confess that there are times in life when we get discouraged. Times nga tilang makita mi di negative. Nga tilang makita mi ti kinasip ngeten ti panagbiag. We pray tonight, nga ikan na kami ti kapasidad nga makita da ka Apo Diyos. Nga makita mi di upside kan di possibility in each and every situation. Ikam ti tibker dagiti puso mi. Paturedem ti Espiritu Apo, dagiti Espiritu mi. Tapno mapagbaligyan mi dagiti nga obstacles. Nga kas lamang lapud kada kami, ting kami pa nagpatpatuloy nga pa nagserbiken ka. Tonight, we pray for the people, for those who might need an extra measure of hope. That's what they need, Lord. We know there is no hopeless situation, only hopeless people. Especially lift up the men and women serving, and for all those who sacrifice in their lives for the benefit of many. We ask for your blessing for us, for them, for each and everyone. Strengthen us the way you would strengthen the feet of that deer. Nga kalamyatan na Apo, day bantay, nakabutbuteng Apo Diyos ngam awang pa nagdanag na. Awang pa nagaligagaw na Apo. Day tati itid mo kada kami nga Espiritu itang rabi. Lord, thank you so much for this message. In Christ's name we pray. Amen. All of God's people say, amen. What a blessing. Tumakdir tayo, amin. Kantaan tayo man, dete chorus, dete, my God is so big, so strong and so mighty, there's nothing that my God cannot do. Okay? Ready? My God is so... Kasano tayo action na tayo? My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Okay, everybody sing. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Tudoy ta ka abayo kakabsat, ha? Hanalag siya ka, tudoy ta ka abayo. Oh, everybody sing. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Amen. Oh, sige, maminsampay. Kada kayo nga databalbalayo, sing with us tonight, okay? Ituro nyo sa katabi nyo. Ready? Sing now. My God is so big and so mighty, there's nothing my God cannot do for you. Ayan. May we request the ushers to come tonight? And let's go to the Lord in prayer. Hilingin natin si Pastor John na pangunahan tayo
sa panalangin. Dakkilabanag dito yung panangikararag ni Pastor John kada tayo kakabsat. Amen? Okay, agdumog tayo, kidem tayo, tayintay di pa nagkararag. Hello. Dear Lord, tonight we are so thankful for the message that we have heard, that even in worst times, Yes. we can still praise you because you are Amen. always there. Amen. Tuloy na kami nga iwanan na po kan bendisyonan. Digiti amin nakakabsat, kastamot digiti agbuy-buya. Ket dumteng apo digiti pasamak ti panagbiag nga kaslam mi madaeran nga magyaman kami ta sika ti kamang mi ti amin na kanito. Ket ituloy na kam ngarud nga bantayan ken bendisyonan iti baet digiti nga pasamak nang nangruna apo deti COVID-19 ti entero nga lubong. Ket sapay ko maapo ta agtal nan dumot lang. Dawaten mi ti protection mo. Deto'y gimong mi apo nga patuloy nga sikati daydayawin mi pagtalkan mi anyaman digiti kasapulan mi data, it may be physical, Yes. adu digiti agsasakit, adu digiti matmatay, it may be material no anyaman digiti kasapulan sagtunggal may sa kada kami apo. Yes, Lord. Sabtem kad tinakaskas dao nga wagas. When apo. Nang nangruna tin espirituan nga si kaapo ti mang pabilig ken mang papigsa kada kami. Taday iti kang runaan nga igam mi iti daytoy akanito. So Lord, bless its BBC and family, our pastor, and bless our offerings tonight. Bless us Yes. for the rest of the day and continue to keep us from harm and from the evil one. Yes, Lord. Thank you for your faithfulness. In Jesus' name, Amen. Amen. God bless you as you give. You may be seated. Praise the Lord. Tonight, we have our people viewing from Australia, Norway, Macau, Netherlands. Uy, may mga nanonood pa sa Hawaii, ha? Madaling araw na doon ngayon. Kona, Maui, and Honolulu. South Korea, Kuwait, Ireland, USA, Massachusetts, Hong Kong, and then UAE, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Palermo, Italy. Praise the Lord. Madaydayo ti Apo. Amen. Yeah. So hanyo lipatan kakabsat. Every time nga umayan dagiti rigat challenge ti panagbiag. Lagi po ti pamayan ti Apo king ka kun ti Apo kitam di ugsa. Amen. Kitam di ugsa kas jay ti pumayak king ka. Amen. Good night mga dears. God bless you. To God be the glory.
Okay, unahin natin sa side na yan, mga kapatid, for, yes, good night, kapsat, good night. God bless you, good night.